Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona. Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe, kamwe, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe. Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona. Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe, kamwe, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe. Tusiamini kila roho, andiko lasema. Tusiamini kila roho, andiko lasema. Kabla ya kuiamini ni sharti tuijaribu kama yatokana na nani. Maana roho wa giza, hujigeuza kuwa wa nuru. Maana roho wa giza hujigeuza kuwa wa nuru. Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona. Tusipofanya angalizo tutakuwa mateka wa Shetani, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe, kamwe, na hiyo mbingu hatutaiona kamwe. na mtu awaye yote asitufanye katika kweli yake ya bure na madanganyo matupu. Na kumbuka neno moja alilosema Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake. Na kumbuka neno moja alilosema Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake. Kati yenu kutatokea mtu atakayenisaliti. Tendo hilo lilitendeka, Yuda alimsaliti Yesu kwa ajili ya tamaa ya kupenda fedha. Maana roho wa giza, Roho wa giza hujigeuza kuwa wa nuru. Maana roho wa giza
sifa